Pak? Tandane rawatan niku yo madu pengalar apa ya? Kayak mertau di rawatan aku tenang. Dibantuani Mama. Ya yo, Pak. Tapi aku ngomong karo di kopi kalau ngomong jomblo terimane ya. Ya yuk, Pak. Iya dari sana di kono Pak dikuda. Ini ngono Pak, aku seminggu makan di sinar udara ya Pak. Sabenernya kok jalan kopi kalau bisa. Ya apa opae ya kang mantek nang pikiranku ngono ya Pak. Iya ketikian. Ya weh bisa sanggup kopi riko. Enak. Ya radio hangat ketikian. Tapi ya sabar. Sabar kepiye Pak? Ketiki Mamam. Riko sembuh solong perjuangan nabi sunya saiki ketikian. Saiki ngono. Ya. Kadang saya kalah ngapain. Jadi ini kau nyoba kendaraan itu. Ya. Aku kalah ya orang-orang yang kau pakai. Ya saya coplok Mama. Beratan nih kau Pak. Ya saiki kau jadi timpu mangkono ya kau balik kau hidup tambangan mana ya Pak. Iya Mama. Nah dinaiknya Pak itu dijuburin jangan karena kau sing hati-hati kau ya nak.
isi senior iki paman. Apa, Pak? Nah isi keadaannya senior kali sekakak. Ya saiki ngene, Pak. Sunarul jana wis kawan saiki aku njaluk opae karo dikopae kok endi? Ya, ki sabar solo gak paman lagi tak kesusopan. Tolong. Pak, riko iki pengasane ngomong mitra-mikir, Pak. Kok, itu iki mau semangat kok paman. Bener ya? Delok senior ketiga kayak iso paman. Ya mau ngene, Pak. Riko wis ketemu Sunarul jana, yo. Ini kan tak jaluk ke opak, kayak ana opak ya maku marah ya balik, Pak. Saiki kok berjuangan Sunarul jana wis mati, Riko kepikiran. Iya paman, jare aku mau yang sampai ketinggian. Terus kalau mikir, Ya saiki lu menajawab aku balik wis ngono, Pak. kari tegur iko paman. Ya kali ini gak tega kepiye, Pak? Bisa kan? Kesel ibu. Biar kau tinggal mulai bisa nggak sama ada hari harus ketinggian. Terus kan kok ora tangi, Pak. Tuh, kiagem bisa newana sanggup. Ayolah paman, tolong anak. Saiki dari kopai wis ya. Iki Sunarul jana pasarannya Riko mati kuwe, iki nak mulai. Aja paman, kari tegur. Aja ndak lo. Kesel jeneng. Kata nono kali suami ki sunir kene kaya mau maneh ha. Apa? Sunir itu mene biane kaya mulo kaya muka ayo aja ditinggal iso. Biar lo bidan ta dokter kok nyontek mene ta. Itu dokter masa bisa. Yo kene ana kono biyen dinyulik lara. Aja eman ya paman ayo tak mulu ngono maneh. Armani. Iki nek udah bisa. Boten pun. Wow, urip kengken merangai ngene matai. Mati kon uripaken boten pun kula wancul. Aja dia ketiku ta paman aku ngopain aku ora. Sing butuh Paman. Ngopain dobel kok. yo kan digubuk ndak Pak. Ngene wis. Mulai nyampe ke motor kono udah. Nah, sing paman kemenang kono wae. Sing butuh pare kesel. Sedih ya paman ana kemayung direkan gede ya. Iki so kayak gede ku kan di okaknya kecil. Aku Oh, kayak gede ku direkan yang kongang makale atau lumana sekolah ayo iki kaya ora matai, sekalian tandiake ro nyelolor kok kulo kok. Betian. Yang dia sing wedi ya. Ya lebrok itu wane mak iya. Ya nek lebrok wae dicekel wadon nyelolor. Bro. Apa teman-teman? Kok asane kok iki jadi gawe apa? Mau paono beres dhewe mulih. Iki mati urip peno, ketemu jangan perang. Ya kuwi dhewe sing payu lakai. Oh, sewe paman kok gak dengar pesan wae teman-teman. Sama ini apa-apa. Kok paparan? Pelo iki ya kok biasa jenenge kok. Nyari nyelolor. Dar, tangannya dar. Oi, terawatan nih mah. Sudah rocara, ya tapi ay mah. Sedikit-sedikit kok nggak mau weh. Kupingnya adem ku mati weh. Ojo ra paman. Kalau gimana? Kupingnya peluk ya. Itu ya. Tapi kuping sedikit bawe. Oh, ya nih. Kalau gimana? Ya, pengen nono air atau belum ubian.
Kono tak dia nyulik loro kali ini. Sarang. Sore segera dengan rapi di laut. Ya sarang Ani kamput dah, ngono kamput dah luto. Dicokin dia wae. Apa kan dia? Anake di bawah yo. Lewat tangan dikai. Jadi ngomong di kampung ibu bapak nih pak, ibu parah. Ibu, bisa biar tangan dua orang ngaburi tangan ibu siapa? Kalau ini segua, ibu kau. Ibu segera ya. Lah lecok enggak jadi. Saya kita kon, pakai semuanya nyari kota mau Kita jangan. di kau baiklah menjadi ngerti. Oh ya maya di kalau bisa sebenarnya kayak rawi kayak enak loh kok ya. Macam-macam juga. Ini tsunami loh. Iya isu kita kon ngomong kawan di yang Rika. Mana gede dia temanan ngemirtak jadi kau. Iya kita kon paman. Lah diopai kampung. Gue pendor naik gitu mau apa parah. Penduan nih baik. Oh saya nggak mau sama bang gede. Aling-aling ilo. Di penduan nih kalau dia sobis. Ilo dong gawe gondol ilo. Gede kota paman. Bisa ketemu nih kan dia. Kayak gua cukup ikut lah paman. Oh cingwe. Bisa ini sebenarnya mulai sembahyang mau ngomong. Ayo bisa. Jadi dia mau ngomong mau mulai ngomong. Bisa ini jangan tolong di pengasuhnya ketika paman mulai ngomong. Kadang mas harap kasih. Iya weh, muka-muka raini baju payul maka ya. Tapi opat tekal kok. Gue nggak Hidup nyawa lanang. Lu jangan ngomongin saya paman. Gue nggak bisa congeng besok. Apa? Nama saya congeng anu barang. Apa? Kok dari jual jam goreng kok. Dina minggu jam gorengnya anga-anga. Saya bawa sebulan ini bisa ngobain Riko. Hindi pang-pang. Apa? Ya mau nggak paman, hindi pang-pang. Aja macam-macam mereka juga nih mulia turu mawe. Dulu yang seketika paman lagi kalau tiba. Ya ayo Pak Noe, karena nyambil numeran itu. Emang lebih soalnya kecoba. Aduh, kono kok. Jangan coba. Ada temukan buang taburan, Pian. Bisa bilang dia ini nyata. Pak, isen kecal. Saya ini kan bentuk tono. Ayo, sabi di lo, milih mati lo, weh. Iya ya paman.
pasir jare kakak Jadi peduli. kawo mriko jare kakak wong medurian Acake loro. Alor. Lho iya. Kang, Heh, weh, apa? ya weh ngalor. Motor ngalor biae le. Ya mau kon ngalor. Ah, biar lu kok pelocokku bareng le. Kok ndeleng kau? Yang depan. Ya gede gua. Masya Allah. Kang, nek kene gendukan dia. Mana? Ya bro. Dikokon deleng embuk. Ya kok kan gua Apa? ono utune. Sekarang jase. Ya ono dia sih kok matake kayak gede. Enggak mau. Gua ngambil sifat kan kau. Kayu wae rok cangkeme le. Ya iki kau kan nyokot ya kowe. Embuk. Kenyangnya bareng le. Ya kang terus opo kok. Ah, Ayo. Kelantikan dia le. Sikir kabeh, Sikir kabeh le. yo cekekere kok. Macake celuk ninggirno le. Arane sapa? Hah? Arane Sunyar. Sunyar. Hah. Iki arane Sunyar. Ya iya. Ya sampe dicacak. Ah, ninggirno ngecan ambil celukan. Nyar, nyar. Kene nyar. Iya. Yo. Au, Aduh nyari lolut le. oh, nyanyisin. Aduh lolut besok dirawatan. Ditinggal. Ya iya. Terus makanane parah. Ya tak kono le, tak kono iseng. Nyar, terasi doyan nyar. Doyan kan? Apa lu jadi terasi gue? Ini kok enak rasa. Terasi juga kapan? Saran kok ayo. Ya watai. Roti doyan nyar. Doyan. Roti doyan pisang. Ah, aja wis padha doyane, acake kujangan. Kudang. Ya iya. Lah kudang. Ya iya nek sampe lolut le. Gue yo. Iya. Hanya di kudang Solo. Ah, Hanya. Tong tak tong tak. gede pan kentak-kentak kowe. Wow. Waduh,
Oh, lo pesot ya. Iya. bersih-bersih rasanya. Kok kamu tak Selamat. Hah? Selamat weh. Pane? Ya mau kok dijulak weh. Iya cepotan. Hah? Cepotan. Weh ini kan mengarep kok. Perbaran. Mengarep tak mengarep kok. Oh, rokin anau lulutnya Riko. Lah beruntung diantem le. Ya monggo tuh tono. Ono dintutan. Iya mana meleduk. Wow. Enak ya tele. Enak ya tenang. Perih. Langsung merundua. Tapi gurih le.